باید جراحی کردن نکردم. امرا نو ابواد نمیفتیان باید جراحیش کنن. در این دنیا کمبغل ترین آدم، بیکس ترین آدم، بیچاره ترین آدم، تنها رجب علی ایبرانی. چه کردی نوچه جان؟ هیچ. فقط زنگ نزد. اکرم زنگ زدن نوچه جان. راستی گفت کاراشون بسیار بود، گفت زنگ میزنم. بکرتر شدم گفت زنگ میزنم. خدا نگهدارش باشه. آمین. ما چه کردی نوچه جان؟ ساز چیدین؟ چه ساز میشم ولی ویسته خدا برای کاری بچه متیه هوایم بسته که مالا نگاه میکنه. اینه چه بگه نوچه جان؟ اینه مایده نوچه جان. ما نوچه جان را اون کار بارو ما بینی با میام خبرتون میگه. خواب که زنگ زد سلام محلش خواب. مایده دانه رو بدنت بچه جان. تمامی وزبیم دیگه در بالا ارتخاضی دار بچه. که ناس میبودم من برابر دیت کن تو الله بیستم دکی نسان دست بچه. الو. خواهر یکش سوزی خوبی تینجی؟ نه رحمت اکا جان شما سازین خوبه نکا جان؟ رحمت میشه زنگ زدی راستی گپ همه خیلی که میدونی کاری ساختمون چی فیل چیه یعنی 5 دقیقه بچه کار کردی شب دیگه امکانیتی گپ زدن نبود. تینجی ای بخیر ای چی گپ ای؟ ها تینجی اوچا جان پرسیده سبتونا سلامتون گفتن دعای خوب دادن تو نکا جان. کاراتون چقدر اکا جان شما سازین خوبه؟ میشه خدا شکر مایده کار با رفته خدا شکر. آها. چی اکا جان اما چم شما پرسیده بودن تو نه؟ تلفن برو چم اپتیک به خاطر چند هم صبحشم. راستیگه با کجان کم طرفش دوروی چون دادم مزه شونه سختون میدونین دوروش دادم خواه چه در ترک زنگ زنین تیم نمیشه و خب ماش ببوشم ماش خواه با کجان برای کار خواه کیای؟ منم شهرزاد مریم جون. آزی السلام السلام علیکم. علیکم. ساز خوب خواهر جون. سازه سلامتی خوبه هست نکه؟ میشه. سلامتی هست. امان دک جا. دم داشتگی هم کوبریم. بیا بدرین. اما سلام علیکم. بیا شهزاد جان سلام جان، علیکم. سلامتی نه هست. خوبی دورش همه بید. خوب شتونه الله. خانه بودگی و همه سزا ساز خوب. چی ای شهزاد رحمت جان؟ مریم جون. سلامت باشی. مریم تو چی؟ رحمت درسا چی خیلی؟ زور 5 خط خونیسی؟ آو بهترین. خوبی دیگه اما؟ خدا بشکر گشت. خدا ساز باشین. ای احوالی گرده چی؟ ده هیچ همو خیلی همین دورو هم میخورم کم ترک خرخ میشه و این دورو میگذاره با همو درد هیچ بهبودیش ندیدیم هیچ بهبودی نیست. من رنگین شما را یک رفیقم دکتر اونجا نشان دادم تا که سنگای همون گرده کلان شدگی حسابی خنه گرفتگی گفت که را با دارو و با گیاهچای و با خیلی چیزا نوبت خانگی خطی نمیشه و باید جراحی کردن نکردم. اما را نه گفتم اگر پیروز جان اگر شرایطش باشه اگر یا علاقهش میکردیم یکون سلطانه پرتاب جراحی شد. شهزاد جان دلم نمیشه بچه هم ای روزی قدش بلند شد فقط باری وزبین زندگی همی خونه کشید فقط همی قدش بلند دید و خیال کرد که کلان شده مردک شده قد وزبین زندگی در زمه خودش گرفت دلم نمیشه بچه
мишкамона мехӯрона, либоси танамона мекунад. Шукра мекашда. Бачаи калон шуда, умрш гузашта, то карда ғарибиё мегарда. Зан додан дар кура. Шазоҷон дилам намешад. ай ба ҳар ҳол зиқ нашин амаҷон. дуам бузурга. бибинед ки ҳамаш мешава иншаллоҳ. зиқ нашин. иншаллоҳ ки ҳамаш хуб мешава. хайр. амайда бихезам. Ҳамеша Марьям ҷон. шазо. Ама махшус нигоҳ кун. бо иншаллоҳ ки пагай дига бо тонистон напештам. Раҳмат бачаам. Худо айти розӣ боша, мепурсим, худо розӣ боша. майли шамаҷон. Майли бачаам, салом гухона будагитона. Сел кун омад. алло, Солавай хоҳарҷон. ассалом ака. Салом. созен хубан акаҷон? Раҳмат, шумо чӣ хел, чам чӣ хел? нағз раҳмат. Акаҷон зангтон задам, ростӣ гап як чира мехостум бугумтона. Хоб, гап за хоҳарҷон. вақт дорен акаҷон? Чӣ бане, гап за, баъзур гап за, ҳастай вақт гап за. акаҷон ростӣ гап дина бачаи тағомшон омада будан, модарам ба ҳамун дорои гирифтагӣ табобат намеёфтиян, бояд ҷарроҳиш кунанд. қати модарам гап задан бачаи тағомшон, модарам намехоҳад ҷарроҳӣ кунад, намехоҳад мақсад шуморо хавотир кунад, тарсонатона. зангтон назад. ман модарам пинҳонӣ шуморо дар занг задам. мақсад ки ҷарроҳӣ гуфтестиян модарам на. Ҷарроҳӣ. ун дар кор шудаги акаҷон. пул дар курай, а? ҳав ака. ростӣ гап хоҳар якаш яка барои мо ай ҳамада муҳим саломатии модар ай. я илоҷ карда ай ягон кас қарз мекунем, чунки вале маош нагирифтам, маошмона надоданд. як 13-14 рӯз пас бояд маош бигирем. хай ма ҳаракат мекунем, а хоҳар якаш. хоб акаҷон, кӯшиш кунем. модарам дарак надоранд, мақсад модарам хабар надоранд, намедонанд ки ма шумо да занг задагим. ростӣ гап хучам нахостанд шуморо нороҳат кунанд, хавотиртон кунанд. ма ба ҷои ай модарам зангтон задам акаҷон. мефаҳмам хоҳарҷон, мефаҳмам. ҳаракати хоҳар якаш ҳамеша дар бараш бошед. ҳамеша дорвоша вақт соати хати додан бигиред. майли? хоб акаҷон, на хоб. Хоб. ҳай. фаҳмидам акаҷон, фаҳмидам. хоб. ака манам пеши дарвозатонам ака. қабул ай, ҳамуҷа як панҷ зада, саҷдати ма меям. майлаш хоб ака, майлаш. хоб. салому алайкум салом алейкум шаҳзод. ака. созин хубин ака, саломат бош, соз хуб. саломат бош, чӣ ҳол доред? гаштем ака майда. ҳазор бубахшӣ шаҳзоҷон ки дер кардем барбаред. бахайр бош, чӣ буд, чӣ гап буд? ҳеҷ гап надора ака, ҳеҷ гап надора. акаҷон ростӣ гап як хизмат кунай. ростӣ гап рум намешава бугумтон. шаҳзоҷон, хел нагӯ бародарҷон. ту худат нағз медонӣ ки ман худта ранги додаро медонам, ман худта ранги бегона намешуморам. мегӯянд ки ҳамсояи наздик ай ҳазорон хеши дурда беҳтару хубтар ай. чӣ мушкиле ай, чӣ кам буди ай бародар, чӣ хизмат кунам, гап за. саломат боши акаҷон. ростӣ гап ака раҷаб, вале аммо амаи тӯфаҳама мешиносин ака. маҳаллаи бологӣ. ака аммо амаи калоним. аммо ростӣ гап акаҷон ҷарроҳӣ карданд дар курай. дар гурдаш санг шидай чӣ шидай. туро гуфтем бояд амро ҷарроҳӣ кунем. بدونین که زندگی ما خوب نیست. زندگیشون کمبغلانه ака. یک بچه داره، یک دخترک داره، دخترکش طلبه مکتبه. بچه‌ش چند سال بودم تاجیکستان دا بود که ایسوبی که یک افسر بود در خونه کاری حلام کردن نتونست. زندگی مجبورش کرد
مهاجرت رفتن، 1 سال میشه مهاجرت دای. ای خونه‌شون دین اکجان، زندگیشون فقیرانه اکا. حتی در خونه‌شون یک ماشین هم ندارن که ماشین پوشن بچه‌شون جراحی کنن. واسه هم خاطر گفتم اکا اگر تونین یک دستگیریش میکردین خوب میشینم بچه در کاری ثواب میشینم بیچاره در. بهترین فکر شهزاد جان. میدونی دستگیری کردن و قگفی نیست. حالا که دستگیری میکنی یکی یک چی را فراموش نکن برادر. میگوی بچه هم کمبغل ای نادار ای بیچاره ای بیکس ای. این سخن خیلی خطا ای برادر. در این دنیا کمبغل ترین آدم، بیکس ترین آدم، بیچاره ترین آدم، تنها ترین آدم همون نفرایی هستند که برادر مادر ندارند، پدر ندارند. ببین برادر، اکر پول و مال داره، درآمدی خوب داره، یک چند مغازین داره، چندی خانه ها داره، ماشین داره، پولش یگان کمبودی نداره در حیات. نیکی بالای همین قدر شرایط داشتن، بالای همین قدر پول و مال داشتن، من میتونم که یک کنده مادر ما بخرم. من میتونم که همه دارایی ما صرف کنم، یک بار همراه مادرم هم صحبت بشم، یک بار روح مادر ما ببینم. نمیتونم. برای همین برادر عزیز چقدر پول کاره؟ 5000 اکجان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شهزاد جان اکجان زیاد بود. هیچ گپ نداره شهزاد جان. مهم کاری تو بود شوم، مهم عمت چی تو بیاور. هزار آمده اکجان. برادر ایرا بگی و یک سخنی مرا حتما بچه احمد برسون که بچه احمد در این دنیا یکی ای ثروتمند ترین مردای دنیا ای، یکی از داراترین مردای دنیا ای. برای چی؟ برای اون که در زندگیش، در حیاتش، در برش فرشته زمینی با نام مادر داره. فقیر این دنیا ماییم که مادر نداریم. فقیر این دنیا ماییم که مادر نداریم. дар канал подписаться кунед, дар навор як дона лайк гузоред ва дар комментария давом нависед.